laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Dole si tawi ko haqiqatan iɗen jogitori noon ko fii diina tagira ɗen, ko fii rewgol Allah woni ko tagira ɗen, wallahi goto kala ɗi yeƴƴitore mum wono Seydina Omar inniri noon: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasbe hoore mon adon hasbede, kalkilane hoore mon adon kalkilanede. Allah o hasbay, Allah o kalkilay, kono ado a daroyade yeeso Allah o kalkilane o hasbe. Seydina Omar inni hasbuta hoore ma, o inni sa hasbi hoore ma, si yowɗa dariɗa hasboyaɗa ndu gasa hasbore nden nde ɓurtane waɗa. Kono sa hasbari hoore ma, a sikki timmi, a ndarasi timmi, a yehi no gasa sattoya. A sikki timmi no gasa ndaroya tawa hara timmari. Ko ɗum waɗi simi enni goto kala e min yo ndaru oɗo ibada mo tawta pellet himo gonɗini bila shak ko alda e sikke fus wonde makko ɗo tagira. Goto kala e min yo ndaari leerji makko ɗin e nder ñallal ngal ko jelu woni ibada nder ton, ko jelu Allah sikke ko jelu ibada o heɓi nder ton. Ñande wo ñande Allah no waɗandema leerji 24 ɗi no yiilondirde ñande wo ñande. Ñande wo mo waɗanma o kado ɗo leerdi 24 e nder ɗi himo inni e ngal ñallal komi tagirma ɗiɗo 24 non fus ala ton geɓal si wona ibada. Ko ɗum woni ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. E nder ɗiɗo leerji 24 ko Allah okkirma ɗiɗo ko fiye a rewmo. Joni noon ndara e nder ɗiɗo leerji 24 ko jelu itta fi julde nden haraka ñinnuɗo waɓutu kalkila ɗin minutaji ɗon ko jonnuɗa kon Allah fi julde nden itta ɗum ɗon e nder 24 heures. Mi sikki tun ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi en juulanta Allah farilla on ɗo mi sikki ɓuri leero miniti 60 hara en ƴettu waɓutu be miniti 10 mi sikki ko miniti 50 ka hara waɓutu be en ƴetta mo tun miniti 10 joni ƴettinga waɓay miniti 50 no ɓatti sa'a no ɓatti leer e nder 24 heures on yiɗa mo farli e ma waɓutuji 9 ɗin no hawra leer. Si ɗum ɗon feƴƴi sen taskike e ñallal ngal Allah hino acciti en fayda libre fii hollugol fii jarribagol en ndaarugol ko henɗum ɓeydaten e ɗum ɗon ko honno faamirɗen ko fii henɗum tagira ɗen. 23 heures no lutti leer 23 no heddi ko henɗum waɗɗa e ɗiɗo ɗon ko mo kala yo ndaran hoore mum. Si tawi hiɗa mari darsuka yahata jooɗoɗa anda Allah leer ɗiɗi alhamdulillah e nder leer 23 on ɗiɗi kadi Allah heɓi ton, ɗiɗi ibada on heɓi ton wallin ɗin leerje ɗiɗi lutti leerjel ƴitti leer 21. Mi sikki tinniɓen e jamanu men ngun hande wakkiliɓen tinni moƴƴa. Mi sikki ko ɗeɗo golle ɗiɗi ɓe jokki ko ɓuri kon jaalade. No woodi feƴƴuɓe ɗo moƴƴa kono ɓe ɗuuɗa ƴetten tun ko ɓuri kon heewude. Hande ɓe aroɓe juula ka juulirde watta ñande wo no mari leer ɗiɗi mi ƴetti maximum o leer ɗiɗi jaɗɗeteɗi ko fii Allah tun wonaje ɗo jooɗa. Hande ko ɓe woni sahaba ɓen hakkunde min ko ɓe woni tinniɓen ko ɓe woni wacceteɓen ko ɓe woni wakkiliɓen ɓe ko leer tati jonni Allah. Si tawi yiltitama e aya on tawete ko ɓe tigi woni faamali e aya on taw ina hay ɓen ɓawoto. Ko ɗum waɗi haray fayda yewtere men nden ko hella o bange ɗo no gasa nder on ka juutude kono min mi faala goto kala e min yo yittoto e muɗum ɓurte wakkilade. Enen noon banu adama ɗe yiɗi toujours coobede inne ɗe wakkili na ɗum woni essentiel on. Si goɗɗo tawi hiɗa wakkili o inni a wakkilaki weltanomo par ce que o faala ya ɓurtu wakkilade. Kono si goɗɗo tawi a wakkilaki o inniɗa wakkili o trompima. Ko ɗum waɗi ɓen jogiiɓe ɗin leerji ɗiɗi ɗon wonɓe ɓen coobude ɓe ɓen ɓe hodayɓe woni wonuɓe coobude ɓen ɓen ɓe hodayɓe woni ɓe inna ɗe tinniɗe wakkili. Haray ko ɗum waɗi oɗo ibada sen inni o leer 24 ɗo ma ɗan gurdam ɗan Allah hokkuma ɗo ko ibada tun hihi hiɗe mari dalile mum ko ibada tun. Ko ɗum waɗi kala ko Allah subhanahu wa ta'ala permetuma ko ya waɗu ton wallahi karmo ko ɓen no inni ko fiyo ibada o wawa wonde. Haray nemaji ɗi Allah waɗani en ɗin fuu ko fiyo ibada o wawa wonde. Ɓe inni gaya on tigi tigi objectif on
ko ɗaɓɓa kon tigi e nemaji ɗi Allah okki en ɗin hina nemaji ɗin ko ɗum waɗi si dari keɗon ko perdi firawna ko ɗon darino o sikki bo heɓi laamu ko fiyo woni o heɓi laamu o profita qaruna ko ɗon trompi o sikki mo heɓi jawdi ko woni o heɓi jawdi tawi e jaka na jawdi ndin Allah faandi jonnugol ma ko jonnugol ma ko ɗaɓɓira ibada on ko ɗaɓɓira lahara on wabtaghi fima ataka Allahu addara al-akhirah ko ɗum Allah innino qaruna ka e konngol yimɓe makko ɓe inni qaruna Allah neminima Allah okkima Allah yiɗima ha okkima jawdi ko ndu watta ko Allah okkuma kon ɗaɓɓir ɗum ɗon akhira ma on ko ɗum waɗi haray nemaji ɗi Allah okken ɗi fof ko fi ɗaɓɓirɗi akhira ɗanagol ma ngol Allah ko inniri ya ɗanu ko ɗanagol dagoranma ko sabu a wawata rewde Allah 24/24 ko yiɗa hatton jine ɗanagol kono ɗanande ma nden fandunde momon ko ya ɗano fi ya wawu immade janggo rewa Allah subhanahu wa ta'ala nema ñamete ko wonɗa kon ñamude ya andu oɗo nema ko Allah subhanahu wa ta'ala okkirmamo siɗa wawuno juulude tun jangude tun daragol tun e rewugol Allah wa malaika hara a ñamata ya andu haray ñamugol hina ɗum ɗo woni tagiraɗa ɗa wawno wonde a ñamali ko gaya ko bittu ko tagiraɗa kon ko fi rewugol Allah ko Allah permettirma ya ñamu ko ɓay an ka a neɗɗanke ko ya ñamu fi ya heɓu dooɗe no rewira Allah subhanahu wa ta'ala haray koye ɗum ɗo karmo ko ɓen sarhi ɓe inni wo thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im haray nemaji ko Allah nemini en kon fof Allah subhanahu wa ta'ala o landitoto en ko ente ko ñande dargal fiiɗiɗo ko honto waɗnoɗen ɗiɗo haray ɗeɗo gite ma Allah ko tagiri ɗe hina fiijoɗe yiwtun oto sela mayde hina fiijoɗe yiwtun gayɗe hina fiijoɗe yiwtun ɗe sendidira si tawi woni hiɗa julade adduɗo on 1000 euros e adduɗo on 500 euros e adduɗo on 100 euros wallahi na ɗum tun kite ɗen tagira na ɗum ɗe tagira ɗe ko ɗe tagira ko fijoɗe yiwu qur'an ko fijoɗe wawu yurnade qur'an yoɗe wawu yurnade hadis yoɗe wawu jangirede haray kala ko heddi kon ko waɗirɗa ɗiɗo gite haray profitu hino wayi wasi tawi woni galle maɗen ma suudu ma oto ma o ma kala ko Allah okkuma mi sikki siɗa soodude ɗum aynataɗa soodude ɗum fi neɗɗanke jananoto ka ko neta miɗo soodude fi ɓe nguri handen ka kala arɗo soroyi ton haray o soro kono wallahi na fi makko hari hino sella noon yo profitu fanni ko soodira kon fi mum himo accidi ɗum ɗon e ɗum ɗon fami fanni naɓorteɗo on himo jaɓi wonugol ɓaawo o yaade e mum ɗen andi mo ka nderoto ñande o inni ɓeygu ma ɓiɗɗo ma o ƴewata o hara o perdi nde ñande ka par ce que hande ko henɗum o faala sakkade koko otowal ngal soodira kon ɗon a hollaymo ko kanko yiltoto awa ko ɗum waɗi kadi nemaji ɗi Allah tagani en ɗin haray ko ɗi tagira ko fiiɗum ɗa sensanan ñawlan yoɓan ɗum ɗo timma na ɗum ɗon ɗe tagira koyɗe maɗen wa kadhalik juuɗe maɗen ɗengal ma ngal e kala nemaji ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma kon fuu haray ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi ko Allah waɗiranma ɗum ɗo ko fiya rewmo o addi non piiji ɗi tawata ɗin a wata wonde ɓawo majji rewra ɗiɗo fi ya wawu hewtoyde e ko Allah landima kon fi ya hewtoy ko inte ko rewgol Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinanama ko inte kon haray ngal ɗo dewal ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yewti o inni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah subhanahu wa ta'ala o inni nelaɗo yetoɓe an nelaɗo inna salati komi woni kon juulude karama ko ɓen inni ɗon hino naati kala ko ibada
yahuɗo hara ko waɗirteɗo doole no naati ka salatiɗo ibada ko mi watta kon fuu ko mi deranto kon Allah fuu hara ko dewal woni ko mi faandi wa nusuki ɗum ko sadakaji an ɗin e kirse an ɗin ɗum ko humodiri e jawndin andi ka doole no ton jawndin no ton wa mahyaya e kala ko inna kon gurdan an ɗan fuu kaɗan fuɗɗi haa kaɗan hatti wa mamati hay mayde an nden lillahi rabbil alamin ko Allah goto je o kafida ɗum e goɗɗo fiw la sharika la Allah kafida e goɗɗo e gite ande Allah kafida e goɗɗo e cellal angal Allah kafida e goɗɗo e doole an ɗen ko ɗum waɗi si Allah noddilam an a noddilam ko Allah komni waɗata par ce que ko kanko jeyi doole an nen ko kanko jeyi cellal angal ko kanko jeyi sukayagal kono en ƴetti e wippiti e Allah en jonni woɓɓe ko ɗum waɗi enen haray on tigi fanni ko suka fanni ko waawɗo fanni ko hittuɗo fewndo jama mo kala no noddiramo partout wallu men ɗo faalaɓe golle no noddiramo to ar gollanalan haajuji busidal haajuji famille ɗum ɗo hino noddiramo partout fewndo on sa'i ɗon o alana Allah tan fewndo on sa'i ɗon ko Allah kafida kon hay e gooto imo holli Allah jeya ha few imo holli Allah jeya ko musidal jeyi ɗum ko ɓeygure jeyi ɗum ko interimuji jeyi ɗum ko ñande tawi interimu lanni e on tigi lanniri on tigi ɓe haccaka mo hande kadi musidal ko yohoɓe ndaaru yasoro mum heddi si tawi ɓe jam ko on say on tigi wonata noon inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah hande kadi o maraka fiɗiɗo na ɗum waray en tori yo Allah waɗu en kiri remira en kadina makko kala neɗɗo doguɗo ka hoore leydi ɗo joldi ƴawri haa ɗe tere mum fof boni ɗe fof yeebi tawa hande hina gite lutti hina ɗengal lutti ko on tigi wowli o taniraɗo on tigi no arno darajalo on tigi ɗo inna prononci ɗum ɗo soranko ɓora hito ɓewra ɗengal ɗo tuma hewti ɗon ɗum ɗo fof tawa ko waɗano ko musidal ngal ƴetti ɗuma ɓe ngure nden ƴetti ɗuma société ji ɗin ƴetti ɗuma soɓe hara on tigi marsinali hara on tigi marsinali soɓe kono eno metti famude eno metti kadi yiwde si on tigi junnali miijo haray junne miijo e piije ɗi haray on tigi marsinali yo Allah subhanahu wa ta'ala nun dandu en ɗum e haray ko manaɓiden piiji ɗi wakkilo ɗen fii koyente kon diina men kan ardinen ka ɗo yeeso ko ɗum waɗi si Allah inni kalla bal tu'thiruna alhayata dunia o inni la wal akhiratu khairu wa abqa siki on ɓurnori gurdan aduna ko aduna o woni ko wembi on ko ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo woni tampinde on ko ɗum ɗo woni sonjude on ko ɗum ɗo yehi ha hande kadi o woni hande kadi fiimol lanni ko ɗum woni aɗa hakumu takathuru hatta zurtumul maqabir ha hande kadi fopp lannino ɗum waɗi o yi so e ndaari takathuru Allah no yewtiri ngol no hulɓini ɗon hande moƴƴa par ce que Allah o rentina e woni e fewndo ko tawata vitesse men on hino no yehi ko Allah tun andi kon to itiri ko ɗon o inni alhakumu takathuru hatta zurtumul maqabir inni kalla no Allah yewtiri noon ko ñaande kalla sawfa ta'lamun ɓay on anda ɓay on ala mijitade ɓay on ala faamude on faamoye summa kalla refti acce sawfa ta'lamun pellet on faamoye hay son faalaka faamude on faamoye firawna hari ha jaka important dina islam yiwgol ko ɗum l'islam nafata ma jokkugol Musa ko nafata ka kono o yiwno jokkugol Musa ko nafata kon wala choix ko siɗa faala a yiyay gonga kanko ka gonga siɗa faala saloɗa yiwgol ko ka gonga aña yiwgol ka kono a yiyay ko ka gonga ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala inni wa in minhum illa la yu'minanna biha qabla mawti
ala goto e maɓɓe si wona o goɗɗinay ɗum ɗo o hoolo ɓaawo ado mayto na de janngo hooloytoɗa tum a hooloto si maayi fir'auna o hoolino o felliti o yanana few so maayi kono ko ɗon allah ini hina la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ko ɗon woni wonki nafataki ko ki gonɗinta kon si tawi woni ki gonɗinano adi ɗon ma hara ki nodditino ki gonɗini adi ɗon kono lam ma kasabat fi imaniha khayra hara ki kasbanoki ko moƴƴi hara ki waɗano ko moƴƴi ɗon wonki ki hara ɗum ɗo wata nafude nden ñande haray goto kala e men yo andu ko Allah daali kon wa anna ila rabbika almuntaha haray goto kala e men fof hattirde mum nden dernier destination ma on ko oɗo tagunoɗo ma waɗan ma piiji ɗin fuu kadi ko oɗo ruppetoɗa si a jaɓi goɗɗo jeyima ma goɗɗum jeyima haa ñande oɗo faala ma ƴettitude ko ko sikkunoɗa no jeyima fuu tumbete omba watta e kasal ngehum danehum ɓe yoɓintama mbuuɗi ɓe yoɓintama hay e hunde ɓe yaha ɓe jonnitoyama rabbikal muntaha allah ka hattire nde woni ton en fof men ɗen fokkiti eɗen yowde en ari ha Europe ɗo ha joni en daraki taw eɗen continuede koɓe no yarde Australie no yarde Angleterre ɓe no yarde Amérique kono wonde ɗe yittorde kamen kono dernier destination ko ñande ɓenni ko enten kon ƴette haray niɓɓi nden ñande haɗa on tigi hewtoyi haray nde ɗo ñalande ko nde neɗɗanke on duwa mijitade fi mum moƴƴa kala neɗɗo heblaniɗo fi nde ɗo ñalande ma waɗɗo golle mum heblanagol nde ɗo ñalande haray oɗo malama to daali wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah haray hule nde ɗo ñalande nde tawata goto kala e bo ruttitete e faade Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo waɗu en rewoɓe mo o jaɓa noon kadi dewal ngal haray no inniɗo nan non yewtere nden haray hande en fuɗɗike nde inchallahu haray ɓe aro e waɗangol ɗen bayanaji ɗin ɗum ɗo inchallahu na bayana haray ko en ɓeydodir tum fi ɓente kon huccintingol gollal ngal demarugol ngol haray hiɗen daro ɗo haray kala ko on tigi yewti ɗo kon fof haray wallahi ko fi an e fi men enen kadi fof ye en naftor e fi yen andu haray hino woodi goɗɗo goo himo noddude en si tawi enen en noddidirali on ɗon kanko o ala sobude o ala haaɓude ɗum ko oɗo cheytane gaño meɗen oɗo kanko ñande wo ñande kan kadi himo mimminde vitesse ji makko ɗi himo puusude en no Allah gaagi no alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'uzzuhum azza ayyali men immini sheytanuji ɗin e dow heɓere ɓe ta'uzzuhum azzan hiɗi dillina ɓe dillingol hiɗi sekuya ɓe ɗi ala raɓɓiɗinade kanji ɗi ala fowtade sino faala hara ko neige sino faala hara ko ndiyam kanji hiɗi noddude kanji hiɗi wakkilade innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir kanko ko o noddata yimɓe makko ɓen groupe makko on ko fiiɓe fof maɓɓe ɓe wattude makko ka yiite jahannam ka o andunoɗon o perdi hande kadi o heɓay perdude buy ko ɗulle so be o réussisi moƴƴa sabu noon Allah tigi no iriti o réussisi hella on bange ɗon Allah daali wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins haray buy tagaɓɓen kaka jahannama won ko fokkitiri immorde yimɓe jinna sabu noon Allah daali wo ɓe lahum qulubu la yafqahuna biha ɓe mari ɓerɗe kono ɓe alaɗe famirde walahum ayunun la yabsiruna biha hiɓe jogii ko ente kon gite kono ɓe alaɗe yirde walahum adhanum la yasma'una biha woɓe mari ko ente kon noppi ɓe alaɗe nanirde ha Allah sakkitor innahum kal an'ami bal hum adal hiɓe wayi ko ɓe nantata wo ko nemoraɓe déjà ko kamɓe ɓuri majjude nemoraɓe ɓe ɓuri perdude nemoraɓe sabu ko yewɗen kon nane sen daskike ɗon a tawayi bano adama on si o wuuririwa mummunte on hara o perdi ɓuri mummunte on par ce que kanko ko hasboyteɗo mummunte on non hasboytake si tawi woni neɗɗanke fo yo ndaaru hoore mum si weeti bimbi a yaltay yaha kurkoɗa fi aduna
harma naafi ɗum wonde wolde a wola ɗum to ɓe nakiri ɗum no harmi ɗum harma kono wallahi sa waɗi ɗum tun golle ma haray a marsinali ɗum harma kono no mari limite ɗum ko fi haaju ɗum ko huntirɗum haaju ɗum ko fi no darora rewa Allah si neɗɗo woni weeti bimɓe o yaltay ronkere ko o ronki wo ko o ronki ɓayɗum ɗon tun ko fi aduna honkun ɗon o e moto ɗen andi ɗum non goɗɗo hino leeta subaka kono goɗɗo leetata affaire golle mum a yewtida e goɗɗo ɗo o inna heɓi 5 ans 6 ans himo ha hande o poyentari en retard landima ko subakaji jeli o poyenti en retard a tawa sede ko innomrabo kontotako ontigo ko andi hoore mum ko hoore an woni yewde fi mum ko hoore an woni yewde fi mum sooɓe waɓtuji ɗin kadi yewtata kon ka maƴata ɗon bimbi tawa subaka feƴƴi ɗin ɗon mi sikki hino ɗuuɗi ɓuri ko maƴata kon tawa leeru ɗon feƴƴi ka golle joni noon neɗɗon siko ni o sifori o yalta e bimbi o doga haa kiikiiɗe o arta tawa o ronki o looto o tawa kadi ko ñaamo haa o haara o waalo kadi weeta bimbi kadi o immo kadi e nder ronkere ɗon kadi o doga o kurkoyo haa kiikiiɗe kadi o arta o looto o ñaama weeta bimbi kadi o warra noon ko ɓe Allah e ñinnaw kala an an hemora ɗin kadi koni si weeti bimbi ɗi yalti ɗaɓɓude huɗo e haako jokkadu no haa kiikiiɗe arta kadi ngiraamo waalo yalta bimbi yaka ɗaɓɓita huɗo e haako haa kiikiiɗe arta innaw kala an an Allah daadi balluma tan teɗaɓe perdi ɓuri ɗi par ce que kanji haranum ɗi alaa rewde Allah ɗulle ɗi rewdi Allah yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi hisubinnati kanji rewdi Allah hara ɗi alaano rewde Allah ko tawata kon tun kanji ɗi tagiraka fi dewal haray ko an ɓurɗi komiɗude ka si an e goɗɗo o waalodi hiɗa mari contrat durée indéterminé hiɗa waɗana déjà ko inte kon a waɗananoma ko inte kon honno mise en garde taw une fois ko ɓeyta ko avertissement a leetino sa leetiti lanni ɗen andi si a yaltiri ɗin alhaaliji ɗon ina chômage na CPS ka par ce que haray ko an faggiti en andi ɗum woɓɓe go ko ɗum watta ɓay kamɓe heƴata ɓe andi ko ɗum warata woɓɓe ɗo ɓe yadirata ka terewal ɗaɓe fotta e maggal ɓe mbota ngam hande enen siko juloɓe gon tigi ɓe mboɗon ha to rodu aji ɗumanno ɓay enen andi woodi ka on tigi ɗumanno si tawi o ɗo o waalodi e neɗɗo mo tawata pellete o fokkita hay nokku dawgol bimbi hara janngo bimbi hay o juuli subaka so waltike ha e fana fus ala ko goɗɗo landomo o ala fuska o signi contrat o ala fuska o yahata formation o waalike téléphone mum on no ɗaani o ɗaɓɓitali chargeur o charge o téléphone mum o waɗi réveil an kadi a warri noon hay si on ɗuɗo ɗon komiɗi haɗa ko an ɓuri ka haɗa ko an ɓuri komiɗude ko ɗum waɗi si tawi e wuuriri fayde Allah dandu en noon wuuriri gonnoon se wuuriri ni ɗan gurdan ɗo ko ɗan ɗon gurdan Allah inni ko gurdan bahaimu par ce que ko wuuriri ko fii ñaamugol jarugol ɗaanu totta sahawuji muɗum lanni hefere ɓen ɗo ko ɗum waɗi salla ko hefere ɓen go faandino ɗon kono ko onno hulɓini ko to taw enen kadi e wayo maɓɓe haɗen hulɓini moƴƴan kamɓe ɗo ko ni no yirɗe ni nayi e dammi ko ni kamɓe ko ñande o ñande yehi ka bureau mum siko gollo e bureau siko mécanicien ko ɗum yehi toon artiki kiɗe kadi waltike daw yimɓimbi kadi fus ala golle go sena ɗum kamɓe ɓe andi dewal maɓɓe ngal reweteɗo maɓɓe o fof ko golle maɓɓe ɗen Allah ni innahum kala annahum joni noon enen haray nayi jokkuɓe ɗum haray ɗe tori Allah subahana taala on dande en jokkugol ɓe ɗum haray ko Allah woni okkowo doole e dewal yo Allah okku en doole kadi ka dewal yo Allah subahana taala okku en doole ka dewal hara no woodi annabaɓe ɓe Allah reko ni si ɓe mari doole kono na doole ko inten kon ko doole e dewal ko yewti ɗon fi annabi Ayyub e annabi Dawuda en o indi ɓe zal aydi wal absar ko ɓe joomiraɓe cembe ka dewal ko ɗum warsiniraɗo maka sam khayru siyam ko siyamu Dawud ko ɓuri moƴƴude korkaji ɗin fof ko korka Dawud o kana yasumu laylan yawman wa yuftiru yawman tellement himo tindino e affaire ko inte kon juula jemma e hoora ko naafowo jemma tata ko inte kon tataɓal jemma ngal no tiyerde la nuit haray mo darimo rewde Allah e gurdam makko ɗam fof kadi si a fotti he makko hannde on ñaami ñalorma janngo on hoɓta ñalorma ɓeeɗo kamɓe joginoo doole ka ina waw ɓen tun asude koɗon jogii doole ka Allah ina waw ɓen tun puusude keɗen jogii doole ka Allah ina waw ɓen tun tikki takko jogii doole ka Allah
awa ɓe wawɓe kadi rewgol Allah ɓe kadi ko jondoleɓe ni ɗum ko dole ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala yewti rewoɓe Allah ko ɓe woni rijal ɓe woni worɓe ɓen tigi minal mu'minina rijal ko enen ɗoɗon ko asoɓe kolon maɗuma ko sadaqu ma ahdullah alayka ha nokku go o yewti gorgu maɓɓe ngun o addi ko honto ngu wawi wonde sifa ko wonɗe yiwde ɗo o inni ɓeɗo ko rijalun la tulhihim tijaratu wala bayun wallahi ko gorgu non rijal o inni ko worɓe la tulhihim kamɓe soholinali ɓe sakkaki ɓe few wembali ɓe ampesali ɓe tijaratun wala bayun hina jula yagal hina geygu andi façon ji ɗum serti seeɗa tijara e bayi façon golle ɗen fuu tijara ko jonnan ɗum ɗo mi jonne ɗum ɗo ɓe inni wo bayi koni waɗane ɗum ɗo yoɓalan ɗum ɗo golle dole on Allah addi fuu kamɓe foti ko ɗumɗa ɗum haɗali ɓe an dicrillah jantagol inde Allah nde ɗum ɗo woni gorgo honto gorgo ngu yaltiti ko par ce que oɗo o totti hakke ɓe ngure makko nden o totti haqqi Allah o kono neɗɗo mo tawata o gorɗa ko da'if ko lowɗo si o nangi gollal gotal o wata wattude ngal ɗa ga si goɗɗo ƴettiɗo jangal ngal 50 kilo o ƴettiɗa jangal ngal 50 kilo oɗo e ƴekkuɗo ɗo 10 kilo inni wata wattude ɗo hay 5 kilo ko mboni gorko ko o ɗaynite no gorɗi ka a ko ɗum waɗi ɓe jogitiɓe ɗa jogitiɗa ko ɓe woni worɓe ɓen neɗɗo hara koko fi dépense pelleti ñande o ñande ɗaƴame dépense ñande o ñande ko facture ji ko ɗum ɗo ɗe gandi ga kala mo ɗum ɗo haɗali rewgol Allah Allah inni ko gorko sa nanni gorko ko ɓe na de ɓe sikketen ɓen ko ɓe Allah inni rijal waɗita ɗum ɗon ampeso en few haray ko ɗum ɗo woni gorum ko ɗum woni doole ɗen en tori yo Allah hokku en ɗeɗo doole fami haray buyi ko ɗum ɗeɗo doole woni heɓali tawa hino facture ji ko obligatoire ko ɓeteɗi hino dépense hino ɓe nguure woɓɓe goo muññaki ko matum heɓo wawa ɓe yaadi ɗo seeɗa woni lebbi ɗiɗi ara sagginaka ara tout va bien yiɗo probléme ji fof e muskilaji yiɗo ampe sabo rewgol Allah subhanahu wa ta'ala min nawatana ɓe duɗe ɗum ɗo haray ko da'if e hoore kadi on da'if yaga makko ɗon kadi Allah jaɓanamo haray yo andu kadi nafatamo sabu noon Allah no inni ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah jawle mon ɗen e ɓiɓɓe mon ɓen ɓay Allah no andi ko ɗum ɗon woni ko wen mbiyen kon sike ko on puwa ɗon ko ngin fiifawi ɗon ngin dongi ɗon Allah no andi ko ngin woni haɗude en to ko ɗum waɗi hay o aya ka en ɗawa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah no andi ka o addi ibada wo ko ngala dongal ma attata liɓa yeeso Allah inna ngal ɗo no teddi a wata ɓeydogol ngal ka andi so goɗɗo no rondi ayna no teddi ga inna ko ɗum ɗo gayinta ka Allah no andi si o rondi en dewal tun ko fuɗɗotode wolde ko ɓey ngure nden ko ɗum ɗo ɓey ngure nden ɗum ɗo fof no hoore am Allah daali ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an direct o liɓi to ngala dongal ma wonni ngal dongal ɗon hani falƴitaga nan goni nde maggal taw seede ko ɗum woni mana aya on yehelleyto o inni la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun kala waɗuɓe ɗum inni ko ngalɗa dongal haɗi ɓe rondo ngalɗa Allah taali siɗa faala ɗaɓɓutude perduɓɓen si a fotti e ɓeɗo yiltu neɗɗo mo gaynali rondagol famille mo o mooɓi on e ibada mo tagira on ka mooɓi ka kontini mooɓi si a wawali rondade famille on rondoɗa ibada ma on Allah inni tatawoy mo ton sa tawimo ton a tawrimo non Allah ɗon haɗa ka perɗo iɗen toro Allah danden tawede maɓɓe haray yo Allah hokku en dole muɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala kadi yaafo en bakkatuji men ɗin haray o yaafoto kon tigi toni kon hiton e hoore moɗon haray ko yiɗugol tun fi goto kala e men yo wawo mijitade ɗum ɗo haray woni kon tigi addiri kon te kon sifaɗi ɗo konguɗi haray no tori yo Allah waɗu hara on tigi tigi aɗo gollitirgol lanano on tigi yewteralon ɗo fi kañum no gayni koko yi kon e hoore mum ko wallan kon ampesude ko ɗum waɗi mi falaka yo goɗɗo go heɓu ɗum ɗon haray mi yiɗanta goɗɗo go ko tawata mi yiɗana hoore am اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سلام جند بيد دوار نين هيسكو 5 minutes الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتي الله سبحانه وتعالى hokkuɗo en ɓe ceernoɓe ɗo tawata hara kadi ko wonɓe wallitade
e jannugol en janna ɓe gure men janna ɓiɓɓe men e suti ɗum ɗo so tawi ɗum ɗo ɓiɓɓe men ɓe faami nde yewtere maɓɓe ɗo en faami nde ɗo ɓe gure men nden faami nde ɗo wallahi hara e wuri ngurdam laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal